Nasilje u školama postalo je rasprostranjena pojava posljednjih godina. Novinske stupce sve češće pune naslovi kako je učenik napao nekog od nastavničkog osoblja. A o tome ovog jutra razgovaramo sa našim gostima u studiju. Tu je direktorica Srednje stručne škole Ivan Uskoković, gospođa Sonja Keković-Dabetić. Dobro jutro. Dobro jutro, Ivana, i našim gledalcima. A sa naše lijeve strane je pedagog Radoje Novović. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Meni svakako ostaje da podsjetim gledalce da se u našu temu jutra mogu uključiti putem Vibera i to na naš broj telefona 068 838353. Pa evo da krenemo, kao što je koleginica rekla u najavi, rasprostranjena je pojava posljednjih godina da često imamo slučajeve tog nasilja nad nažalost, profesorima i nastavničkim osobljem. Pa evo nekako pitanje se samo nameće koga zapravo treba da se plaši u obrazovnom sistemu. Možemo krenuti od vas, gospodine. Pa ne bi trebao nikoga da plaši, jer obrazovni sistem ima takav cilj da pomaže djeci u njihovom razvoju, da dostignu neki kompetitivni nivo, da se razviju jednu integrativnu ličnost i da su tu na istom zadatku i profesori i učenici i naročito roditelji. Tu smo zaboravili roditelje. Poslije ću spomenuti zašto kažem roditelje. Da, svakako. Jer oni su jako važna karika u podizanju i vaspitanju djece i neka vrsta treba da bude podrška škole. Šta se sad tu dešava u stvarnosti, to je pitanje koje zahtijeva jednu ozbiljnu analizu. Ja znam da je Sindikat prosvjete napravio jedno istraživanje gdje su tvrdili da i profesori trpe nasilje od učenika. Možemo reći da se mijenjaju uloge? Pa ne bih rekao da baš da se mijenjaju uloge, ali da je prisutno, jeste prisutno i da je nešto što je ovako treba da se ozbiljno o time bavimo i da porazmislimo zašto je to tako. Ali ono što je generalno iz mog nekog ugla razlog tome jeste neki način pada autoriteta profesora, prosvetnih radnika. Ja ću citirati Borisa Dežulovića, ovog hrvatskog novinara i publiciste, koji je rekao da ko je najviše doprinio da padne autoritet prosvetnih radnika, to su roditelji. Zamislite vi u socijalizmu, dok je bila socijalistička Jugoslavija, Federativna Republika Jugoslavije, SFRJ, da nikad nikom roditelju palo na pamet da dovede u pitanje ocjenu profesora. Nikada. Oni su više mogli da se žale na, ne znam, međe tamo, da sude i tako dalje, i tako dalje. To je bilo neprikosnoveno. To je bilo povjerenje. To je bilo, prosto je obrazovanje u tom vremenu bilo na nekom većem stupnju poštovanja. Nažalost, sistem vrijednosti u društvu nam je takav, ja to stalno govorim jer stalno gostujem po raznim televizijama, je takvo da obrazovanje nije važno. Prosto nije važno, da to nije važan kriterijum da bi se neko i zapošljavao i napredovao i dobijao neke pozicije i da bi na taj način unapređivao i državu i profesiju i područje i tako dalje, onda automatski profesionalni radnik gubi autoritet. Šta je onda važno ako nam obrazovanje nije važno? Pa to je, ne znam, to je stvarno šta se ovo dešava, meni nije jasno, prosto je nešto što postala nam je politika najveći biznis. Evo sad se stvaraju nove partije, sad ulazi u neku drugu temu. Sad je mladima jako važno da su članovi političkih partija i tako dalje. Niko neće se bave profesijom, strukom, da se unapređuje, da se uči, da se usavršava, da mu profesori u tome pomažu. Jednostavno, pa evo vidite, era kupljenih diploma i to govori da to nije važno, da se lako može doći. To je meni najveći kriminal, čak veći kriminal od narkodilera i tako dalje. Zamislite, ja sam učio koliko sam to učio, 12 godina osnovnu i srednju školu, 4-5 godina fakulte, koliko samo truda, stresa, očekivanja, briga, rada, nade i tako dalje i neko kupi diplomu. I to sve učenici gledaju. Da vam kažem nešto, škola nije izolovan ostvor od društva. Prosto to se, svi odnosi što se i djece i odrasli, a naročito djeca, proživljavaju van škole, u porodici, u okruženju, u komšiluku i tako dalje, se reflektuju u školi. I to je nešto, mislim, mogli bi o tome da pričamo razne analize, ali da jeste da postoji i nasilje nad profesornim radnicima postoji i to je nešto što treba svi da se zamislimo u društvu. Ne samo državne institucije koje se bave obrazovanjem, ne samo škole, i porodice, i nevladine organizacije, pa i vi mediji, političke partije, vjerske zajednice, sve. Jer kada jedno dijete odrasta u jednu ličnost, njega utiče svi ovi faktori. Nije samo škola, nije samo porodica. Oni jesu najvažniji. Evo, vi ste pomenuli malo prije da se izgubio taj autoritet kod nastavničkog kadra, a pomenuli ste i da roditelji prave
vjerovatno najveći pritisak na nastavni kadar. Je li zaista to tako? Evo, vi ste na čelu škole i znate šta se sve dešava, upoznati ste sa svojim kolektivom. Ima li takvih primjera da roditelji prosto previše sebi daju za pravo da se upliću u ono što treba da radi jedan nastavnik ili profesor? Pa naravno, to nije samo slučaj u našoj školi, već u svim školama i okruženju. Ja mogu sada govoriti sa svih aspekata kada sam bila učenica. Dakle, kako je to vrijeme bilo, kako je bilo poštovanje nastavnika, prosvjetnih radnika. Mogu govoriti s aspekta roditelja, jer sam iznjedrila 3 djece, školovala i da li sam se ja miješala u neke, da kažem, nepravilnosti. Također mogu govoriti s aspekta dugogodišnjeg profesora. 26 godina sam radila u ekonomskoj školi kao profesor književnosti i sada na čelu 3 godine i nešto sam na čelu ove naše ustanove. Tako da mogu sa svih aspekata da govorim. To su različiti aspekti, ali mogu slobodno reći da ja lično nikad nisam doživjela neku neprijatnost. Vjerovatno se tako i pogodilo, ali mene pogađa i činjenica da vrše nasilje nad mojim nastavnicima, dakle mojom profesijom, jer to itekako lično zapravo. A ko vrši to nasilje najčešće? Pa, je li to od strane učenika i roditelja? Ima dakle i od strane učenika, i od strane roditelja, i od strane društva. Kao što je kolega rekao, da prosvjeta je dosegla jedan niži stupanj u odnosu kako je ranije bilo i da mi to moramo značajno da popravimo. Evo, nadam se da će naša ministarka... Izvinjavam se što vas prekidam. Stigla nam je poruka od jednog gledaoca koji kaže da misli da je problem kako se u startu profesori postave, jer ako ne uspostave odmah autoritet, kaže da ga do penzije neće postići. Kako vi gledate na taj stav? Ima u tome velike istine. Prije svega treba postići kriterijum kako treba zapošljavati nastavni kadar. Ima nas različitih profila. Neko nije za ovu profesiju, a vjerujte, evo, vi ste svjedoci da u posljednje vrijeme u nastavi je samo onaj ko nema drugo zaposlenje. Nažalost, to je tako, ali ima i tekako dobrog kadra, dobrog nastavnog kadra, oni koji vole ovaj posao, koji sa empatijom rade, imaju ljubav prema djeci i imaju razumijevanje za djecu. I svaka ocjena treba da bude punosnažna, treba da bude javna, treba da bude obrazložena i roditeljima i djeci i onda neće biti problema. Ali, nažalost, ima takvih ljudi, takvog mentalnog sklopa da jednostavno to ne razumiju. Pa se evo šta se dešava i kod nas, i u okruženju, u svijetu. Dakle, to nije pojava ovog novog vremena. Bilo je to i ranije. Samo uzmimo činjenicu koliko je takvih slučajeva bilo da oni nezadovoljni i učenici i roditelji posegnu dakle, tu silu nad onima koji treba da uče njihovu djecu. Ovo što je bilo, naravno, sad najnovi događaj u Bosni, sve nas je potreslo jer svi idemo nekako od sebe. Ko polazi od sebe, onda će imati i razumijevanje za sve ljude koji se bave ovim poslom. Jasno, to region nam je tu, to je država koja nam je susjedna, već sa druge strane. Nažalost, nadamo se da se tako nešto neće dešavati i u Crnoj Gori. Evo, trenutno o tome razgovaramo. Što nam u stvari govore sve češći slučajevi nasilja u školama? Što se toga tiče i naše Crne Gore, bilo je takvih slučajeva. Evo kako je rekao kolega da je sindikat prošle godine u junu mjesecu 23. ovu temu razvio i kako, na koji način suzbiti nasilje preventivno. Evo se oglasila i naša ministarka Anđela Jakšić-Stojanović povodom toga da to dobije zakonske norme zaštite prosvjetnih radnika, da budemo službena lica, ali to povlači nešto drugo. Dakle, i mi moramo da se sa te strane pazimo koliko dobijemo taj status, da i mi ne počinimo prema nekome
to nasilje jer i mi smo automatski u tom položaju da krivično odgovaramo. Evo, vidimo da je Sindikat Srbije, Sindikat prosvjete u Srbiji tražio status službenog lica. A kako To sam nešto pročitala na internetu, da oni već nekoliko godina o tome razgovaraju, ali također sam pročitala da i oni imaju bojazan od toga. Hoće li to doprinijeti, da kažemo, eto, zaštiti Boljem profesora statusu, i boljem da. statusu profesora u školama? Između ostalog, mnogo toga treba da se promijeni da bi status profesora, nastavnog kadra, uopšte prosvetnih radnika došao na onu ljestvicu koja i zaslužuje, kao i u Njemačkoj, na primjer. To je prva neka ljestvica i činjenica sama da mi obrazujemo sve kadrove, dakle sve profile, da smo mi baza obrazovanja, onda bi trebalo malo povesti računa o tome da ipak budemo ono što zaslužujemo. Ali, sa druge strane, također ono što sam već napomenula, da treba da postoje određeni kriterijumi zapošljavanja. Da ne može svako da radi ovaj posao, da treba raditi posao onaj ko voli posao i ko je stručan. A vi ste spomenuli da ima raznih u Naravno, pa vašoj ne možemo struci. pobjeći od te činjenice, to se Kako zna. to utiče na djecu? Kao i u svakoj profesiji. Da, u svakoj profesiji. Recite nam vi kako mislite da utiče na djecu to što zaista, evo kako je rekla gospođa Keković-Zabitić, ima raznih profesora, raznih profila ličnosti? Pa u svakoj profesiji važan autoritet. Autoritet je znanje, autoritet je vještina, autoritet je neki sistem vrijednosti. Te tri stvari daju kompetentnost jedne ličnosti, tako i kompetentnost prosvetnog radnika. Definitivno treba da ima znanje u toj oblasti, zato i završi fakultet. Ali je važna i vještina, kako to znanje da prenese, Još nešto pored kako da znanja. organizuje nastavu, kako da uvaži učenike. I jako je važan taj sistem vrijednosti, jedna transparentnost, jedna principijelnost, jedna otvorenost, poštovanje ličnosti itd. itd. I potreba da se stalno uči, stalno usavršava, stalno edukuje, jer fakultet je osnova, sve kasnije nadgradnja. Tako da ima tu mnogo stvari, ali ovo što je ovaj gledalac rekao, najbitniji je autoritet. Najbitnije je, ako imaš autoritet, nemaš problem sa učenicima. Nemaš u principu problema ni sa roditeljima. Međutim, čini mi se da ni to nije dovoljno. Mora da se postoji kritična masa nastavnika sa autoritetom. Znači da mora da bude tolika masa da jednostavno postoji jedan sistem djelovanja, ponašanja, prepoznatljivosti u društvu, ne samo u školi, nego u društvu, da bi se na neki način postavile pravi odnosi i da bi se uvažili prosvetni radnici. Zbog čega se po vašem mišljenju izgubio taj autoritet i da li je to ja sam možda, go da li je problem u odnosu države prema prosvjetnim radnicima? Ima li i tu Država nekog... je širok pojam. Znači ja sam rekao, meni je ključni problem sistem vrijednosti. Znanje nije bitno. Obrazovanje nije bitno. Djeca to gledaju. Djeci jako dobro percipiraju stvarnost. Uočavaju uzročno-posljedične veze bilo koje aktivnosti, bilo kog djelovanja. Mislim da su po meni, ja nemam obaveze prema nikome, jer nisam politički se nikad angažao, ali da politika i političke partije snose najveću odgovornost sa svojim postavljenjima. To djeca gledaju, to djeca vide. To oni gledaju u okruženju, da li je neka komšinica, da li neka sestra, rođaka, uči toliko, zna toliko, završila je toliko, ne može da prođe, a prođe neko, evo, kupi. I da na lakši način dolazi do... Tako da je sistem vrijednosti ključni problem. Problem je i odnos, naravno, svih nas prema obrazovanju i tako dalje. Tako da je to neki ključni problem sa kojima bojim se da, ja sam s kolegnicom malo prije pričao, da bojim se da, evo, nova ministarka postavlja mnoge stvari i pokušava da ih dovede u red. Dosta tu ima problema koje je ona naslijedila, ali čini mi se i da se spusti Einstein, da dođe najbolji stručnjaci. Treba nam mnogo vremena da se vratimo u neki sistem vrijednosti koji je bio nekada. Mnogo nam treba vremena. Recimo sada da se političke partije postignu neki konsenzus. Nema partijskog zapošljavanja. Daj da vidimo najbolje, da najbolje budu u najboljim mjestima, da rukovodioci budu najbolji, najstručniji ljudi. Jer taj rukovodioc treba donese odluku. Da bi on donio odluku, on treba da ima misiju, viziju, gdje ta institucija treba da ide, gdje to područje treba da ide. On će prepoznati najbolje saradnike koji će mu tome pomoći. Ne da dođe u neku instituciju koja je rekla, kazala i onda može da promaši i tako dalje. Tako da ima tu mnogo što koje treba da se postigne. Evo već, da, kada pominjemo taj odnos države, moramo svakako, evo, pitat ćemo vas. Da li ste vi zadovoljni na koji način se sadašnje rukovodstvo, odnosno sadašnje ljudi u Ministarstvu prosvjete odnose
prema školstvu, prema profesorima i da li su se tu stvari makar pomjerile sa mrtve tačke u odnosu na neki prethodni period? Naravno da da. Toliko smo ministara promijenili. Od kada radim od 1991. godine pa do sada različiti su bili i neki, da kažem, odnosi, ali ovo što sam doživjela kao rukovodilac, prije svega kada nas je ministarka pozvala na sastanak prvi, ona je svima ukazala čast, rukovala se sa svima. To je jedan, znači, potez koji odmah dovodi do prisnosti, razumijevanja i da će nas gledati kao sebe. Što znači da će svim silama se potruditi da status prosvetnog radnika bude što bolji i na većem nivou. Imali smo nekoliko sastanaka, što nije bilo slučaj do sada, gdje smo konstruktivno razgovarali, gdje nas koji smo u nastavi direktno, koji smo dakle iskusni, damo sve ono što damo informacije koje su relevantne za boljitak. I koje trebaju novim generacijama. I koje treba, generacijama. da, novim generacijama. Tako da ja lično sam zadovoljna sa ovom našom ministarkom. Ja sam dakle, negdje možda par godina, 6 godina još pred penziju, tako da nije mi cilj da to čuje sad ministarka i da uradi neke poteze, već govorim, a po tome sam i prepoznata, da govorim ono što mislim, govorim u oči i mislim da ukoliko nastavi, da će se mnogo toga promijeniti zajedno sa nama. Naravno, i mi sad imamo taj glas i mi imamo sad učešće u tome i mi možemo pomoći ministarki koliko i ona nama i cjelokupnom društvu. Dosta se toga promijenilo, ali kako kaže kolega, dosta ima problema sa kojima se suočila, naravno zajedno sa nama, i da to je teško iskorijeniti tako brzo. To je sistemski. Dakle, to su neki sistemski problemi gdje treba itekako dosta da se radi na tome i vremena da se promijeni. Ali činjenica da se i promijenilo, da imamo sad neku, da kažem, sigurnost da nas saslušaju. Evo ja sve što sam se obratila, imam baš svakodnevnu komunikaciju sa ministarstvom, samim tim što želim da naša škola napreduje u svakom pogledu, da se stvore uslovi za rad. Evo za 3 godine ne moram ja pričati o svom radu i timskom radu, to već mali je grad, sve se zna, ministarstvo, dakle ustanove koje treba da znaju kakav je bio ranije status škole Ivan Uskoković, takozvane mašinske, kako je sad. Mi smo upisali veliki broj učenika u odnosu na ranije godine, što opet govori o činjenici da ima boljitka i da su neki kadrovi postavljeni upravo zbog stručnosti. Naravno, evo stiglo nam je još pitanja gledalaca. Jedna gospođa pita kako može da se priča o ičemu ako imamo glavni problem, a to je loše školstvo. Kada će to da se mijenja? Evo, kako može? Ja nisam... Kako može da se priča o ičemu ako imamo glavni problem, a to je loše školstvo? Da li je loše školstvo u Crnoj Gori generalno? I kako to da se mijenja? Evo. Pa mora bolja da bude implementacija. Školstvo je u principu dobro postavljeno na nekim strateškim osnovama, na nekim dokumentima. Naravno, sve se može unaprijediti, sve se može da bude bolje i tako dalje. Problem nam je implementacija. Evo jedan primjer samo. Mi smo ušli u reformu još 2004. godine. Ta reforma vrlo ozbiljno pripremana 3-4 godine. Donesena je jedna knjiga promjena kao jedan strateški dokument kao Ustav obrazovanja Crne Gore i model su nam bili Slovenci. I šta se dešava? Posle 5-6 godina Slovenci su na 7. 8. mjestu u Evropi po, recimo, na PISA testiranjima, takmičenjima. A mi smo među zadnjima. Znači, šta je problem? Problem je implementacija. Mi imamo dosta rješenja ponuđenih, dosta stvari koje bi mogle bolje da se... Ne samo u obrazovanju, nego u svim oblastima. Znači, nismo mi problem na nivou zakona, strategija, protokola, projekata i tako dalje. To je dosta dobro postavljeno, dosta je po uzoru na takva rješenja u EU i tako dalje, tako dalje.
Problem je implementacija. Zašto je to tako? To je već ozbiljna analiza, ne samo u obrazovanju, nego u svim oblastima. Obrazovanje mora da bude mnogo bolje, to je činjenica. Dobro, ja sam ovdje došao iz ugla neutralnog pedagoga, pa nemam pravo da pričam neke stvari, ali mi smo u instituciji gdje ja radim već davno zaključili da to, kao što je kazala koleginica, ocjenjivanje nažalost ne oslikava pravo znanje, prave vrijednosti, prave vještine učenika koji treba da iznesu. Evo ja ću pročitati jedno pitanje. Kada već pričamo o ocjenjivanju, jedan naš gledalac pita imaju li današnji nastavnici i profesori hrabrost da daju lošu ocjenu učeniku, a da se ne boje posljedica posle toga od strane ili učenika ili njegovog roditelja. Dobro, koleginica prije rekla, šta je jako važno, šta je jako bitno? Da svaki prosvetni radnik na početku školske godine ukaže učenicima, zašto ne i roditeljima, da zakaže roditeljske sastanke, šta će on to da procjenjuje? Znači, da ukazuje, moji elementi procjenjivanja su ti. Znanje, kako znanje? I verbalno znanje, i projektno znanje, i metakognitivno, sad da ne ulazim u neku užu problematiku. Važne su mi te vještine, ali važne su mi neke obaveze, neke odgovornosti, timski rad i tako dalje, tako dalje. Zatim, da se postavi koji su kriterijumi ocjenjivanja. I na koji način će on to provjeravati? Te 3 stvari su jako važne, da se ukaže. To vas očekuje, tako ću provjeravati, to ću provjeravati i ti su kriterijumi. I da bude principijelan, transparentan, da ocjena bude javna, obrazložena, da bude nekada i motivaciona i podržavajuća i da uvijek ukazuje. Ne samo, ti si dobio 1, ti si dobio 20. Šta treba da uradi bi popravio? Pazi, ocjena, šta je ocjena? Ocjena je od nekog početnog inicijalnog stanja do očekivanog stanja. Na kom dijelu puta se on zatekao, to mu je ocjena. I to treba mu se ukaže. Šta treba da uradi popravi, da bude sugestivna i tako dalje. To ako urade, ali jako je važno da to ne rade pojedinci, nego da rade gotovo svi. Da bude kritična masa. I kad se ta kritična masa pojavi, onda se postavi jedan sistem. Evo ja ću napraviti jedan primjer. Evo vraćam se na bivšu državu. Vi znate da smo mi, recimo evo u Crnoj Gori, da se ne lažemo, smo često govorili niko mene ne može malo da plati koliko ja mogu malo da radim. I pazite, tako. Međutim, taj isti čovjek ode u Njemačku, gdje je jak sistem, gdje toga nema. Radiš pa zaradiš. On ili ga sistem taj odbaci ili on bude najveći radnik, kao što se često dešava. To je jako važno da se postavi jedan sistem vrijednosti. Je li problem u sistemu? Pa sistem vrijednosti je problem. Meni je problem to najveći. Naravno, ovo što je rekla kolegica, moraju prosvetni radnici da budu najbolji. A da bi bili najbolji, mora da budu podržani. I da se, ne kažemo, i materijalno. I materijalno. Recimo, mi sad u obrazovnom sistemu imamo problema i imat ćemo još više problema. To nije samo problem Crne Gore, nego problem i okruženja, čak i Evrope. Vidimo u regionu razne situacije. Recimo, imat ćemo problem sa profesorima matematike, informatike, fizike, hemije, biologije, tako dalje. Ta stručna lica neće u obrazovanju da idu jer su niže plate, ići će za većim platama. I tu već imamo manje kadrova i onda popunjavaju nestručni ljudi i onda je to problem. I odnos prema učenika, način rada, efikasnost nastave, motivisanost učenika da usvoje ta znanja i tako dalje, da budu isprovocirani nekom nastavnom situaciju gdje će oni biti i aktivni, interaktivni i tako dalje. Onda kako država treba da interveniše? Tako što će povećati plate tim koji im fale. Pa evo imamo i to kod nas. Povećati plati matematičara, informatičara, biolozima, hemije, fizičarima i tako dalje. Prosto tržište je takvo. Mora da bi zadržao, da bi država napredovala, mora preko obrazovanja. Šta je Japan uradio recimo 50. godina? Oni su posle Drugog svjetskog rata i bačene atomske bombe na Japan bili u strašnoj krizi. I početkom 50. godina ta njihova vlada je zasjedila i ovako su odlučili. U svim resorima kresanje budžeta. Jednom obrazovanju je podignut 6-7 puta. Jer su oni kroz obrazovanje vidjeli izlaz iz krize i gdje je sad Japan. Sa najboljim tehnološkim dostignućima u informatici, u automobilskoj industriji, bilo čemu, jedno najrazvijenijih zemalja svijeta, ako ne i najrazvijenija. Jednostavno, obrazovanje je nešto na čemu država treba počivati. Da bi počivalo, obezbijedi prosvetnim radnicima uslove infrastrukturne i plate i najbolje da dolaze. Ne prošle noge, nego već prošle zime, bolje tako da kažem, su prosvjetni radnici bili na ulicama, tražili veće plate i uspjeli su da postignu dogovor sa državom i koliko će i to zapravo uspjeti da motiviše
naročito nove generacije prosvjetara koji žele da se bave tom profesijom, zapravo da ih i to na neki način motiviše, ta veća zarada. Ja ću se sad malo i našaliti, a to je izbilja. Koliko god nam povećavali plate, inflacija to sve anulira. Nažalost, prema tome, to nije samo koliko god problem se prosvjetnih trudili, radnika. jest. Dakle, to je opet država. Drago mi je da ima ovoliko pitanja gledalaca, da su zainteresovani i stvarno treba i oni da znaju, jer i oni su roditelji, kao i što smo mi roditelji, da ipak treba malo da smanje uticaj na, da kažem, prosvetne radnike samim tim što mi znamo kako treba da rade. A ja se izvinjavam što prekidam. Evo, ponukan jednim pitanjem gledalca. Ima li onoga, znate li vi ko je moj roditelj? Kako vi meni smijete to? Kako ja smijem da dobijem jedinicu ako vi znate ko je moj otac ili moja majka? Bilo je i toga. I nažalost. Da li je to poražavajuće? Nažalost, to se reflektuje kod pojedinih profesora. Kod mene lično ne. Znači, kod mene tatinih i maminih sinova nije bilo. Ako sam pomagala učenicima, to su bili učenici kojima je stvarno potrebna bila pomoć. Imala sam razumijevanje za sve njihove probleme. A sila kod mene nije prolazila. Kažem, nikad nisam imala problema sa učenicima i sa roditeljima, ali iz iskustva što mogu da kažem i da preporučim mladom nastavnom kadru da moraju imati razumijevanja prema svima, i prema roditeljima i prema djeci. Kako, na koji način? Koliko god roditelji nastupali malo afektivno, oni treba da smire situaciju. Znači, mi smo ti koji dajemo primjer i djeci i roditeljima kakav treba da bude prosvjetni radnik. Da imamo razumijevanja, da im obrazložimo sve ono što oni traže, ne sila na silu. Tu dolazi do kuršusa. Ima li straha kod profesora? Evo, ako dođe roditelj pa im možda, da li je bilo nekih prijetnji, vjerovatno... Vjerovatno oni koji nisu pravilno radili, naravno. Ako nisu pravilno radili, ako su se ogriješili nekom učeniku, vjerovatno postoji strah. A ima i oni koji pravilno rade i naravno upravo ono što sam rekla da su različiti ljudski sklopovi, znači mentalni sklopovi, da to samo upali se jedna svječica kad je nešto nelagodno za roditelje i oni reaguju. Dakle, mi znamo da u svakom okruženju imamo ljudi koji burno reaguju i reaguju na prvu loptu. Znači, treba čovjek da bude smiren, treba da bude strpljiv, treba da bude dostojanstven, bilo koja profesija da je u pitanju, bilo koji roditelj da je u pitanju. Djecu tako treba da usmjeravamo. Djeca su danas nama najnervoznija, nervoznija su od roditelja. Zašto? To je opet pitanje koje treba... Djeca uče po modelu, je li? Gledaju i u školi, i od roditelja. Nije to samo naša Crna Gora, to je okruženje. Evo sad kada bismo uzeli da analiziramo koliko je bilo slučajeva nasilja u školama nad profesorima u cijelom svijetu, to je velika brojka. Evo šta se dešava u Srbiji. Svako malo napadnut je nastavnik, učitelj. I znamo za ono što se desilo prošle godine. To je zaista nekada bilo nezamislivo. Evo skoro ja sam pročitala da je roditeljka došla, učiteljicu izmlatila, što se kaže izmlatila, zato što nije dijete dobilo ocjenu za koju roditelj smatra da je adekvatna. Odakle djeci hrabrost da se suprotstave nastavniku, profesoru, autoritetu? Da li to polazi od kuće ili... Od kuće i vidite šta se u društvu dešava i kako se postižu neki ciljevi. Kako se do nekih pozicija dolazi, onda oni sebi daju za pravo da skraćenim putem, bez uloženog truda, napora, jer škola da bi se dostigao određen nivo, da bi dostigao određeno znanje, određene sposobnosti, razvio određene vještine, to je mukotrpan posao. To je i odricanje, i trud, i znoj, i rad, i tako dalje, i tako dalje. Oni će sve to skraćeno, jednostavno. Oni se ne plaše se posljedica. Pa sve to vidite li da je to mlađe generacije, ja ne znam koliko će se kolegice sa mnom složiti, to odjednom će sve da postanu odmah direktori, odmah, ne znam, neke pozicije da postignu, bez tog procesa učenja, usavršavanja i tako dalje. To je meni nevjerovatno. Opet se vraćamo na onaj sistem vrijednosti o kojem se govori. Sistem vrijednosti, to je početna osnova koja uzrokuje sve ostale uzroke koje možemo da analiziramo zašto je stanje tako kako jeste. Da. Upravo tako, evo, polako pa smo stigli do kraja naše teme jutra. Nadam se da smo koliko toliko našim gledalcima predočili problematiku vezanu za obrazovni sistem. Vama hvala što ste bili naši gosti ovoga jutra.
Hvala vama i na pozivu. Kratko pauza pa se opet vraćamo u studio.